Alpha Mizo Production YouTube channel N2 tele ngai thatu te chibai kan buk chewa September ni somthum ni nga ni ania Myanmar sipai nun rong ta chuan than tlang khuwa mi pahni an ka phlum le ta nimin September ni sompi pakua tlailam daruk le achan ve vel khan ha kha atanga than tlang panakal mi panga te chu than tlang khuwa an thlen nuin sual sipai ten an chuan na motor chu an pong ka chiam ringota Muna motor chuang mi pahni hian thingha la mi pathum mero chu an tlan che man lawani voin khan ha kha pastor le mi tlom ngai ten an ruang hi TABC biakin kota hun ser toy te an man puya ti chuan sipain an ka sak an motor chuan na chuan thlan mual lampan pui nga lan ni pastorin hun ser toy te a man nuwa vuiliam an ni ta ani thita te hi motor nung lama thu ve ve an nia an pahni hian Vanduaya an trang ta ani nun na chan ta te hi purwal tu le puhram chung te an ni Dr. Sa chuan a interview na Spring Revolution hi a hlotling lo ani chuan mi puitam be sei tur dang oma a riat to lo thu a soi chuak ta NUG minister ni mek chin mi ni bok Dr. Sa hian tunlaya chin state a chom dol na chungchanga NUG te malak na ayawadi media in azota an zo na le chan na hingai thate ang zo na chin state than tlang lam bo ruak le chin state tin mun hi enge ingai dan chan na sipai tan sarkar na an lak lim khan keini chin state ta chuan mindat le kanpalet township te an be nga la abik takin mindat township a an chena sa a ral thuam lian an manga thlo na in an bom hiala hetiang ral thuam lian hi ram chung in donan le ram le ram in dona na man thin ani lain chin state khote a an han bang tamai hi dan bo chiat na war crimes ani angin mi hring in suat na crime against humanity po ani military council te hian keini chin mi te hi a hlom hloma min suat tuma an chet na ani bera hemi nu hian September thla khan than tlang chu rap thlak takin an kap le chiama pastor chungbia khuma an kha hlum mai ba ka akut tang tan sakin in nei zung bun an lak saka ranzia ang chi in an nun arong le a chin mi te musik na ani rualin Christian te an la wang zui hialani military council ten mimal min be na khangaya tuna than tlang ho hi an ral tlan de veka tum nei ranin chen na in lum an chua san theina turin chen na in som pakwalai bomin an hal sakani zona politics ang zonga chin mi ten an be na an ti that awangin sipai te hi an tlom jok ti na em ni chan na sipai thu nei tulok ni win hun lai than swe hun lai le tuna min ong hlang hun kan en chuan ram lei lungfa tlang mi te hi an thata an soi sak ba ka an pong sual thul heng sipai lal rot te hian keini hi eng ham that na ma min siam ngai lo dik taka soidon chuan an thla chhonga tang rengin min ngai sa ani ber mai tlang mi ten zalen na mu kan be sei ma kumsang khazakwa somli pasari atang khan general ong sanale a cabinet te an ka phluma an nuwa ni win hun aron thleng le a tuna Spring Revolution a po hian kan hlotin lo vai chuan tlang mi te chau po ni lo ram chung mi puiten kan malam huna be sei tur kan nei to lo ani top mai kum som sari pali chung sipai ra be na nuaya kan kun tlok to a hemi chung hian engma be sei tur kan nei lo lain an ni pon engma min nu chia bok hek lo keini chin ho po hi hun akal zel angin kan dar ve tiala ko ran ranga kan om na po arai ve ta hle mai tuna kan din mun hi soi chua vek kan du tlang thewa chumi jinga kong pakhat chu military council sual sipai te tham beta azum chopa kar phon hi ania apani na chuan federal democracy a kan kaldon ti hi ani federal tia kan soi hian chin state hi an mani in an in op to anga chutiang vekin ka chin le Rakhine state po mania in op na dan an duang to don ani chu ani federal kan ti that na chu Myanmar chunga hian democracy chau hi atok mai lova federal kong zo hi poimo berani zo na tuna than tlang atanga ral tlan te hi NUG hian engtin nge in chom dol ve theile chan na
NUG a pian ma po in keima thei tokin kum som pali chung te meu chin mi puite tan le Rakhine State mi puite tan tran puina kalo pe ve to thina heng hi kala chun zom zela tu na ri chuan tom ngai pol te chet vel ala khir ema wangin dollar makta duai tel pe ngal thei lo ma se ape hel zongin kala tran pui ve reng Mizorama om tenen kan nun phung ain ang le a an huai tu tenen kan in be pop zela ram sang sangami tenen in bezelin kan la cheve zelani zona chin state mi puite hi NUG hian engtin nge tran puin tum channa military council ten hunrai to takata an man thin chu for cut hi ania he policy hi ram sang sipai ten an mang na sa le a Myanmar a hian hei chang lo po tran puina konga international humanitarian law a oma indona a oma pianga man turania Geneva Convention a mu thein a om anni hian international thilte an ngai san lo mai ba ka an zom du lo boka international hian Myanmar hi kuang ko in a en mai big lowa keini NUG hi pa ngai takina kal zel dona advocate te buat sain kan ro rel te kan pulu thinani zona NUG hian ramdanga tanga tran puina lu theina kong a omlo awangin mi puiten an ma ni in an beizel ti ania minister ini na atangin ramdang nen enge ni inti thei om channa sipaitan sarkar na anlak nu thlariat nuwa ram hrang ten an soi cham chi to angin NUG hi sarkar puitlinga pomwat se NUG tia kan soi thei huna Myanmar mi pui du dana sang ni som ni in thlan rizala ain ngata keini tan legitimacy hi Myanmar mi puite anni chu wang chuan Myanmar mi puite hian min thlopa CRPH cha democracy kalphung angin palai kanin thlanga tumsom sari parukna UN General Assembly a sang ni som ni in thlan pui kha min pompuya chu wang chuan free and fair ti in annem ngetani ti in zo na ta hi changani Myanmar aro rel lai sual sipai le tual chung mi te in kara buaina chuak awangin sipai ta chuan sagain huam chung kho rang chu thlo thei na mangin an bei le ta sipai te bei na awang hian kho chung mi sang tel chu him na zongin an tlan chia a anin bei na hian sipai lampo thahnem tak an thi nia soyani bok Radio Free Asia in a report danin sarkar sipai te le helpol Kachin Independence Army KLA te chu pinlebu khuwa a anin beya sipai te hian pinlebu ba ka he khuwa atanga khochak lam kilometer za somriat vela hla a om katha khomi te po an omna chu asan tur hian thu an pe ni in katha khomi te chu anan soi pinlebu khuwa cheng te chu mundanga in son tur ti ni in son du lo te chu an chunga eng po thleng se mo an phur don lo ti sual sipai te chu anan soya he thila hian mi sang thung vel anin nam hnoyang ti in tual chung mi te chuan an soi sipai te hian air strike an nei nuwa pinlebu kolin le untho khuwa internet le telephone line te chu an ti top sak ngal vek ani ram chung boina thlenga wang hian mi makta duai thum chuang chu tranpui le chomdol nga in an om mek ti UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA thu chua chuan ata langani Sarkar masa khan Myanmar puma sipai le police thi jani somni pali anom NUG in kartin buaina le indo na lam chanchin lor khoma thil thlendan an khai khin na atangin thi an pungzel ti amu thaya September ni som pali atanga ni som ni in kara ringot khan sual sipai military council hi mi za pakwa thi in mi som thum pali in hliaman tuarani September ni somni pakhata tangani somni pasari in kara sual sipai military council zani somni pali lai thi in hliam somthum pariatanom bok di dei puanani atangin sipai le police jinga mi puilama in pele in pedu NUG be poptu te chu ani telin an pung zelani Myanmar ma US dollar thlengna ret sang chaklu tuk awangin dollar thlengna market tamjok chu atlu cheti to a exchange counter tamzok anin khartana rangkachak tikal khat chu chiat noi somni pahni le singa akai chhoto ti hriatani Yanguna Northern Bridge Exchange Service athok chuan tundin muna chuan exchange rate amumal lawa leidu le hral du anin buk tok lo bok awangin
NB dollar counter dang zong zong po khar vekri ania kan hon le hun tur chu in hriat tir thuai ani ang ti na soi yangun kho pui chunga poisa thleng na dor counter tam zok chuan US dollar Myanmar chia ta thleng du te po an pe chuak to mang lo ani tual chung mi pakhat chuan tu nai khan Thai embassy a visa fee pek tur US dollar kamamo a WK money changer le exchange counter dang te po ka zot nuala thleng tur ka mu zo lo atopa ka mel riat pakhat ne na tangin travel agent a dollar khat chiat sang ni zakua in dollar somli ka thleng thei ta hama pon lama phei chuan dollar khat chiat sang thum ten thlenga nga ya chu po chu thleng du mu fu chawin ani khoya ma du hun huna a thleng thei lo kei chu dollar thlenga sumdong kanilo kamomo awang chawin ka thlenga ni ti ina soi tundin muna ram chunga dollar ret chu dollar khat chiat sang ni zaru ka tanga sang thumin kar ani tlang puya rang ka chak retero tikal khat nuai som ni pani le singa vela zor ani bok rang ka chaka sumdong pakhat chuan rang ka chak ret chu tikal khat cheng khat buk man chu nuai som ni pani le singa velin a in tran to a ma se chu po chu arang ka chaka leitur au meulo nakin loka nuai som ni pathum memo nuai som ni panga emo ani le theya market rate hi chut thei po ani to lo du chuan poisa tam tak pe ka lei ani top mai ti ina soi ani na taka chuan sipain thunei na an lak nuwa mi puilam chau po ani lovin sipai ho ngei po hian Myanmar poisa fai aya rangka chak le dollar an kol nga la tuna po mitam tak chuan rangka chak le dollar chu zuar chuak to lovin an kol fur to ti hriat ani